Satu tuak ini satu tuak. Kecunduk malih ring Oneno Kreatif. Ne jani kecerita subak griya ne subak depan balok ne. Ngadang atau apa dan itu istilahnya bahasa Indonesia itu bersyukur atau ngadang acara ngerasakin ada yang ngaturan rasa syukur kayak guling soto megibong gitu loh. Ini bo nyiapan kalau megibong nih mau kejang nih nan keramu subak ini loh. Tuh di puro bedugul itu bo masih nyiapan sarana upacara nih loh, jero mangku bo guling begitu masih guling aing gedane batnya 100 nih kalau ben misi hujan ben sing lebang tengah. Oh, ini baru mau manyi, ayo, ini kelihatan. Ini suara gentone nek neng, artinya memulai nih kali upacara di Puro Bedugul. Nah, busut mabakti, busut muspo nih, jadi mau nyiapan nih beguling nih loh, nyengin beguling jadi nih, lemang begibong nih ais. Udah tuak tak kau orang. Mati. Wih, bojak kau siap jadi mau jagoran jadi kau siap nih. Nih. Pan balik sih ada ajak sama pasang aja. Anaknya mau pukulan nyanyi konet. Langsung tadi yang dia semua solidar ini. Tadi keluar gitu, mana? Langsung cuma puluh. Nonyong mana? Langsung cuma puluh. Pusing sabar nih pan balok nih di Diana konen mepukulan. Aja nih pupuk. Pus. Sapu kur? Nama jangan nama. Dengan Jam 5 kur. Oh, sapu nih. Kayaknya kau kan. Ben. Nama. Nama jangan. Umpak. Alon. Barak. Mansan pasangan pan balok nih kalian subak aja kau patuh nih angop. kuat. Wih, ben nama pemit gunungnya ben nama. Wih, ben mundur nama. Wih. Mana be aku kan nonyong. Kudu. Kudu ada. Mana kang?
sing yo 34 kali ciplakan aja 9 tambah 1 nih 10 nih. Yang langsung ngak patusan ajak dan sumpakan ngak caplok ada pengkiluk jas. Oh woi inyokan kalian sumpakan. Aus oh jadi kelas sumpak woi Kuat. Merdeka kan yang itu ngelawan kan. Ya minjet bang. Nah jadi Mario kebesuan mau ngepukul sama gibong nih jadi bukan ngedum nih adanya sisa-sisa dedum ini sisa guling dedum mungkin kerubak sumpah kan nah namanya jadi pemulih nih boleh mangsun nih ini cerita nih hehehe sukses semua